Sekarang kita berada di atas Pantai Terong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah berada di Kota Dingin, tepatnya di Takengon, Cilala. Nah, ini rombongan rider-rider. Sekarang kami dituntun atau ditunggu oleh dan disambut langsung oleh tim dari Takengon. Oke, nantikan video kami selanjutnya di Kota Dingin Gayo. Oke, tunggu wisata berikutnya di Kota Dingin Takengon, Aceh Tengah. Who cares what the world's gonna say? 'Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? 'Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid, don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. Sekarang kita berada di atas Pantai Terong. Sekarang kami lagi meninjau atau melihat-lihat kondisi alam yang ada di seputaran Kota Dingin Takengon. Ya, mungkin nanti kita akan mengikuti wisata-wisata yang ada di sini lagi. Tunggu video kami selanjutnya. Oke, sekian.
depan saya nih bersama rider-rider YMAJ. Sekarang kita ada di perbukitan kota dingin yaitu Takengon. Puncak Oregon ini. Puncak Oregon ya. Jadi nanti kita ini akan menuju ke tempat arum jeram yang dimana sangat-sangat mantap. Tunggu aksi kami di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami YMAJ Aceh Jaya. Sekarang lagi berada di tempat wisata arum jeram kota dingin Takengon ya. Ini ada rekan kita nih, ada Bang Ol, ada semua yang ada di sini akan menikmati arum jeram yang ada di sini ya. Tengok video kami yang sangat seru.